Shalom, salama melambi laku kita solanasang, salama sitamu sule ulendui renungan harian toraya, allo Senin tanggal 22 bulan sang 22 tahun 2025. Yate melambi lata basa sialata nannung tu kadanna puang. Mai komi tapalaku pak tunduan ta masambayang. Puang matua ambek mama seki lan kadatuan suruga. Lan temelambi to temo o puang mak kure sumangakan siamak pole parayakan lako olo madatumi. Belana sundun siapayan tu pakaboromi untundikan ni. La abi mangkao mokan mi kampai lan sang bongi masaina kinai pelayuan ni te batang kaleki. Lan temelambi to temo milikan si sola kale salama mi pasitamu kale baru sia allo kamasiami. Nalaki basa sia laki nannung te kadami opuang arrangi kan den naupa naya te kadami lamang lainan lan penangki. Mak kadamo komi opuang sia diamo kan la urangi te kadami lan sangami puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Kadanna puang matua tula dibasa temelambi diala lamai Wahyu pasala 22 aya anan selako pitu di pataru aya sang pulo karua selako 20. Nakuami lako kaleku mintu kadayate matapa sia tonganna. Ya tu puang matua puang na mintu penaan na nabi uswamo malaikana umpakitan ni mintu taun na tu apatai anna salai tang ladadi madoi. Kilalai la madoi na say. Mau pa tuto ungkari tutui mintu kada panubua lan surayate. Kusedan sarong lako mintu to urangi tu kada panubua lan surayate. Kumua yake deni tau urangani tu kada yato manasa lanarangani puang matua lako kalena te mentu kama parisan di sura lan surayate. Sia yake deni tau umpak diani pira tu kada lan sura panubua yate manasa lana paputa puang matua tu tanah diomai kayu katuan sia domai tondok maindan susitu di sura lan sura yate. Yatu to umpama nasai te mintu na apa yate na kuama kada tonganna lasai nak madomi. Amin. Mai komi o puang Yesu. Amin. Siluku solanasang renungan ta te allo lamai renungan harian toraya di ben judul mak pasaka untamui atu kaseana. Siap sedia menyongsong kedatangannya. Yatu pangaluk na puang matua inang takbale. Mintu na tumangka na aluk inang lada dinasang. Pangaluk na puang matua mangka mo sia mukum modadi sia lanang ladadi pa. Napesak bian Rasuluk Yohanes kumua mintu kadayate matapa sia tonganna. Yatu puang matua puang na mintu penaan na nabi. Uswamo malaikana umpakitan ni mintu taun na tu apatai anna salai tang ladadi madoi. Yamoto anta sipatu tontong manapa lako tu tepangalu yato. Kasean na puang Yesu sule yamo ladinai usundun ni tu kasalamaran mangka na kamasiangki.
Di sabu mo komi tau na puang matua batuanana na ala mo komu bilangan to di pasalama. Apa ya tu kasalamaran di kamasiangki tontong la di karang siala di parakai belanna yamo la urrendenki mempatu lako kaseanna puang Yesu sule. Lan kaseanna puang Yesu sule inde moto la dinai unsunduni tu kasalamaran mangkana kamasiangki. Yara kaya tae ditandai piran atunna belanna ya tu kaseanna la rampo susi toboko. Susi di pokada na kwa kilalai kumuala saina butung toboko. Mau pa tuto ma penanda-nanda anna karitutui tumang kalena dikwa dana anna mak kambelang sia dana payan tu kasih risanna. Mendadi pak tuladanan tu pak pasusian di pokada lan sura madatu diona 5 baine kina na 5 baine baga. Ya tu kina umporan dan minna anna tontong dukku palitanna saya lako rampona tuto di parampo. Tae gaina teka tuanta ketei anna maleso pempatuanna. Ya tu pempatuanna yamo tu mak palulako atu kasayanna sule. Yamo to tula di parri-parri sia la tontong di kamali. Sipatuki makaritutu umpogau pak porayan nana la ditoyangan tomai gau marutak sia kakadakian sia la manasa tu ranunta lako puang matua kumua yamu puang sia juru salamata. Amin. Mekomi solanasang ta masambayang. O puang kure sumanga tu kadami tu maadin mo kirangi sia kinannung lante alloyate. Patitanan meloi lan penangki angki pakai situru lalan pak porayami. Mak palakukan opuang tontong komi usi solangkan totemo saya lakona. Amin.